Тема сегодняшнего занятия – предлоги в устной речи. Сложность данной темы в том, что нужно помнить не только род имен существительных, но и как меняется артикль при использовании того или иного предлога. Итак, уже час как. Seit einer Stunde. Уже неделя как. Seit einer Woche. Уже день как. Seit einem Tag. Уже месяц как. Seit einem Monat. Уже год как. Seit einem Jahr. Уже 3 дня как. Seit 3 Tagen. Уже несколько часов как. Seit vielen Stunden. Уже несколько месяцев как. Seit einigen Monaten. Уже 2 года как. Seit 2 Jahren. Уже много лет как. Seit vielen Jahren. Уже несколько недель как. Seit einigen Wochen. Уже 3 месяца как. Seit 3 Monaten. Уже 4 дня как. Seit 4 Tagen. Уже месяц как. Seit einem Monat. Со времени нашей свадьбы. Seit unserer Hochzeit. Кроме этой девочки. Außer diesem Mädchen. Кроме этого правила. Außer dieser Regel. Кроме моего дяди. Außer meinem Onkel. Кроме этой студентки. Außer dieser Studentin. Кроме этого упражнения. Außer dieser Übung. Кроме одного слова. Außer einem Wort. Кроме этой блузки. Außer dieser Bluse. Кроме этих 2 компьютеров. Außer diesen 2 Computern.
кроме того свитера. Außer jenem Pullover. Кроме музея часов. Außer dem Uhrenmuseum. Кроме этого мужчины. Außer diesem Mann. Кроме этих 3 домов. Außer diesen 3 Häusern. Из Кёльна во Франкфурт. Aus Köln nach Frankfurt. Без ее машины. Ohne ihr Auto. Перед дверью. Vor der Haustür. Без очков. Ohne Brille. На почте. Bei der Post. На берегу. Am Ufer. Перед обедом. Vor dem Mittagessen. На выходных. Am Wochenende. Около 100 лет назад. Vor etwa 100 Jahren. Надеяться на будущее. Auf die Zukunft hoffen. 2 недели назад. Vor 2 Wochen. Месяц назад. Vor einem Monat. Год назад. Vor einem Jahr. Давным-давно. Vor einer langen Zeit. Через 10 минут. In 10 Minuten. Через час. In einer Stunde. Через неделю. In einer Woche. Через 10 дней. In 10 Tagen. На прошлой неделе. Letzte Woche. Через 2 месяца. In 2 Monaten. Через 10 лет. In 10 Jahren.
За день до этого. Am Tag davor. На следующий день. Am folgenden Tag. В следующем месяце. Im folgenden Monat. В прошлом году. Im vorigen Jahr. В котором часу. Wie viel Uhr? Около 10 часов. Gegen 10 Uhr. Каждый из них. Jeder von ihnen. Зарегистрироваться на курс онлайн. Sich online für die Kurse registrieren. В этом большом магазине. In diesem großen Geschäft. Ехать на море летом. Ans Meer im Sommer fahren. Стоять под деревом. Unter dem Baum stehen. Стоять под зеленым деревом. Unter dem grünen Baum stehen. После фильма. Nach dem Film. Кроме нас. Außer uns. Письма лежат в папке. Die Briefe liegen in der Mappe. Цветочный горшок стоит на подоконнике. Der Blumentopf steht auf dem Fensterbrett. И мы запоминаем не только предлог, но и существительное, с которым этот предлог употребляется. Auf dem Fensterbrett. На подоконнике. Зонт стоит на балконе. Der Sonnenschirm steht auf dem Balkon. Бутылка стоит в холодильнике. Die Flasche steht im Kühlschrank. Я стою в углу. Ich stehe in der Ecke.
Чемоданы стоят перед дверью. Die Koffer stehen vor der Tür. Картина висит над столом. Das Bild hängt über dem Tisch. Машина стоит между домами. Das Auto steht zwischen den Häusern. Я сижу рядом с выходом. Ich sitze neben dem Ausgang. Она живет летом у моря. Sie wohnt im Sommer am Meer. Я стою перед входом. Ich stehe vor dem Eingang. Куртка висит на крючке. Die Jacke hängt am Haken. Пианино стоит в гостиной. Das Klavier steht im Wohnzimmer. Стол стоит между шкафами. Der Tisch steht zwischen den Schränken. Мужчина сидит в кресле. Der Mann sitzt im Sessel. Такси стоит на углу. Das Taxi steht an der Ecke. Документ лежит в папке. Das Dokument liegt in der Mappe. Календарь висит в коридоре. Der Kalender hängt im Korridor.
Письмо лежит под документами. Der Brief liegt unter den Dokumenten. Гость сидит в кресле. Der Gast sitzt im Sessel. Она сидит за столом. Sie sitzt am Tisch. Учитель стоит у доски. Der Lehrer steht an der Tafel. Подарки лежат под елкой. Die Geschenke liegen unter dem Tannenbaum. Машины стоят на парковке. Die Autos stehen auf dem Parkplatz. Документы лежат на столах. Die Dokumente liegen auf den Tischen. Шторы висят на окне. Die Gardinen hängen am Fenster. Сотрудники сидят в офисе. Die Mitarbeiter sitzen im Büro. Шкаф для белья стоит в спальне. Der Kleiderschrank steht im Schlafzimmer. Ковер лежит в середине. Der Teppich liegt in der Mitte. Я с тобой согласен. Ich bin mit dir einverstanden. Для твоих новых друзей. Für deine neuen Freunde. После моего отпуска.
Nach meinem Urlaub. Из всех больших шкафов. Aus allen großen Schränken. Из всех окон. Aus allen Fenstern. Из этих интересных статей. Aus diesen interessanten Artikeln. Из всех домов. Aus allen Häusern. Из тех комнат. Aus jenen Zimmern. Из всех этих книг. Aus allen diesen Büchern. Из его тетрадей. Aus seinen Heften. Из этих упражнений. Aus diesen Übungen. Из тех текстов. Aus jenen Texten. Из Америки. Aus Amerika. Из США. Aus den USA. Из Германии. Aus Deutschland. Из ФРГ. Aus der BRD. Из Швейцарии. Aus der Schweiz. Из Австрии. Aus Österreich. Из Голландии. Aus Holland. Из Украины. Aus der Ukraine. Из Швеции. Aus Schweden. Из Турции. Aus der Türkei. Из Ирана. Aus dem Iran. Из Франции. Aus Frankreich.
из Гамбурга. Aus Hamburg. Из Европы. Aus Europa. Из Азии. Aus Asien. У соседки или у ее друзей. Bei der Nachbarin oder bei ihren Freunden. У врача или у парикмахера. Beim Arzt oder beim Friseur. У бухгалтера или у директора. Beim Buchhalter oder beim Direktor. У декана или у профессора. Beim Dekan oder beim Professor. У брата или у сестры. Beim Bruder oder bei der Schwester. У твоей сестры или у твоего друга. Bei deiner Schwester oder bei deinem Freund. У начальника или у его секретаря. Beim Chef oder bei seinem Sekretär. У моей жены или у моих детей. Bei meiner Frau oder bei meinen Kindern. У моего мужа или моего сына. Bei meinem Mann oder bei meinem Sohn. В банке или на фирме. Bei einer Bank oder bei einer Firma. У брата. Beim Bruder. У наших братьев. Bei unseren Brüdern. У ее сестры. Bei ihrer Schwester.
У ее сестер. Bei ihren Schwestern. У друзей. Bei den Freunden. У одной женщины. Bei einer Frau. У врача. Beim Arzt. У наших детей. Bei unseren Kindern. У нескольких учеников. Bei einigen Schülern. У тебя. Bei dir. У них. Bei ihnen. У вас. Bei euch. У всех. Bei allen. Во время завтрака. Beim Frühstück. Во время работы. Bei der Arbeit. В хорошую погоду. Bei schönem Wetter. В офисе. Im Büro. Im Büro. В офис. Ins Büro. Ins Büro. Из офиса. Два варианта. Aus dem Büro. Vom Büro. Aus dem Büro. Vom Büro. В банке. Два варианта. In der Bank. Auf der Bank. In der Bank. Auf der Bank. Из банка. Два варианта. Aus der Bank. Von der Bank. Aus der Bank. Von der Bank. В банк. Zur Bank. Zur Bank. В раздевалке. In der Umkleidekabine. In der Umkleidekabine. Из раздевалки. Aus der Umkleidekabine. Aus der Umkleidekabine. В раздевалку. In die Umkleidekabine. In die Umkleidekabine. В туалете. Auf der Toilette. Auf der Toilette. Из туалета. Von der Toilette. Von der Toilette. В туалет. Auf die Toilette. Auf die Toilette. Из больницы.
Два варианта. Vom Krankenhaus, aus dem Krankenhaus. Vom Krankenhaus, aus dem Krankenhaus. В подвале. Im Keller. Im Keller. Из подвала. Aus dem Keller. Aus dem Keller. В подвал. In den Keller. In den Keller. На балконе. Auf dem Balkon. Auf dem Balkon. С балкона. Vom Balkon. Vom Balkon. На балкон. Auf den Balkon. Auf den Balkon. У меня. Bei mir. Bei mir. От меня. Von mir. Von mir. Ко мне. Zu mir. Zu mir. На дискотеке. In der Disco. In der Disco. С дискотеки. Aus der Disco. Aus der Disco. На дискотеку. In die Disco. In die Disco. В баре. In der Bar. In der Bar. Из бара. Aus der Bar. Aus der Bar. В бар. In die Bar. In die Bar. На выставке. In der Ausstellung. In der Ausstellung. С выставки. Два варианта. Aus der Ausstellung. Von der Ausstellung. Aus der Ausstellung. Von der Ausstellung. На выставку. In die Ausstellung. In die Ausstellung. На сцене. Auf der Bühne. Auf der Bühne. Со сцены. Von der Bühne. Von der Bühne. На сцену. Auf die Bühne. Auf die Bühne. На стадионе. Im Stadion. Im Stadion. Со стадиона. Aus dem Stadion. Aus dem Stadion. На стадион. Ins Stadion. Ins Stadion. На празднике. Auf einem Fest.
Auf einem Fest. С праздника. Vom Fest. Vom Fest. На праздник. Zu einem Fest. Или к празднику поздравления. Zu einem Fest. Zu einem Fest. На границе. An der Grenze. An der Grenze. С границы или от границы. Von der Grenze. Von der Grenze. Границе. An die Grenze. An die Grenze. В аэропорту. Auf dem Flughafen. Auf dem Flughafen. С аэропорта. Vom Flughafen. Vom Flughafen. В аэропорт. Auf den Flughafen. Auf den Flughafen. Auf den Flughafen. На берегу. Am Ufer. Am Ufer. С берега. Vom Ufer. Vom Ufer. К берегу. Ans Ufer. Ans Ufer. На побережье находиться, например. An der Küste. An der Küste. С побережья. Von der Küste. Von der Küste. На побережье ехать, например, тоже аккузатив. An die Küste. An die Küste. На велосипеде, например, сидеть. Auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad. С велосипеда. Vom Fahrrad. Vom Fahrrad. К велосипеду. Zum Fahrrad. Zum Fahrrad. В пробке стоять, например. Im Stau. Im Stau. Из пробки. Aus dem Stau. Aus dem Stau. В пробку. In den Stau. In den Stau. На перекрестке. An der Kreuzung. An der Kreuzung. От перекрестка. Von der Kreuzung. Von der Kreuzung. На перекресток. An die Kreuzung. An die Kreuzung. К перекрестку. An die Kreuzung. An die Kreuzung. В лифте.
Im Fahrstuhl. Im Fahrstuhl. На кассе. An der Kasse. An der Kasse. К кассе. Я иду к кассе. Есть два варианта. Zu Kasse и второй вариант an die Kasse. Zu Kasse, an die Kasse. Во время покупок. Beim Einkaufen. Beim Einkaufen. К эскалатору. Zu Rolltreppe. Zu Rolltreppe. На эскалаторе. Auf der Rolltreppe. Auf der Rolltreppe. От эскалатора. Von der Rolltreppe. Von der Rolltreppe. Из лифта. Aus dem Aufzug. Aus dem Aufzug. В лифт. In den Aufzug. In den Aufzug. В магазине. Im Geschäft. Im Geschäft. Из магазина. Aus dem Geschäft. Aus dem Geschäft. В магазин. Zum Geschäft. Zum Geschäft. Из столовой. Aus der Kantine. Aus der Kantine. В столовой. In der Kantine. In der Kantine. В столовую. In die Kantine. In die Kantine. Из столовой. Aus der Kantine. Aus der Kantine. В командировке. Auf Geschäftsreise. Auf Geschäftsreise. Из командировки. Von einer Geschäftsreise. Von einer Geschäftsreise. В командировку. Auf Geschäftsreise. Auf Geschäftsreise. За письменным столом. Am Schreibtisch. Am Schreibtisch. Во время встречи. Bei einem Termin. Bei einem Termin. Со встречи. Von einem Termin. Von einem Termin. Навстречу.
Zu einem Termin. Zu einem Termin. На ярмарке. Auf der Messe. Auf der Messe. С ярмарки. Von der Messe. Von der Messe. На ярмарку. Auf die Messe. Auf die Messe. На конференции. In der Konferenz. In der Konferenz. С конференции. Von einer Konferenz. Von einer Konferenz. На конференцию. Auf eine Konferenz. Auf eine Konferenz. У клиентов. Bei den Kunden. Bei den Kunden. От клиентов. Von den Kunden. Von den Kunden. Клиентам. Zu den Kunden. Zu den Kunden. У клиента. Beim Kunden. Beim Kunden. От клиента. Vom Kunden. Vom Kunden. Клиенту. Zum Kunden. Zum Kunden. У начальника. Beim Chef. Beim Chef. От начальника. Vom Chef. Vom Chef. К начальнику. Zum Chef. Zum Chef. В ведомстве. Auf dem Amt. Auf dem Amt. Из ведомства. Два предлога. Vom Amt. Aus dem Amt. Vom Amt. Aus dem Amt. Ведомство. Zum Amt. Zum Amt. У парикмахера. Beim Friseur. Beim Friseur. От парикмахера. Vom Friseur. Vom Friseur. К парикмахеру. Zum Friseur. Zum Friseur. В полиции. Bei der Polizei. Bei der Polizei. Из полиции. Von der Polizei. Von der Polizei. В полицию. Zur Polizei. Zur Polizei. На почте. Два варианта. In der Post. Auf der Post. In der Post. Auf der Post. С почты.
Два варианта. Aus der Post, von der Post. Aus der Post, von der Post. На почту. Zur Post, zur Post. В детском саду. Im Kindergarten, im Kindergarten. Из детского сада. Aus dem Kindergarten, vom Kindergarten. Aus dem Kindergarten, vom Kindergarten. В детский сад. In den Kindergarten, in den Kindergarten. На главной улице. In der Hauptstraße, in der Hauptstraße. От главной улицы. Von der Hauptstraße, von der Hauptstraße. На главную улицу. Zur Hauptstraße, zur Hauptstraße. Рядом, вблизи. In der Nähe, in der Nähe. На шкафу. Auf dem Schrank. На плите. Auf dem Herd. За столом. Am Tisch. На стене. An der Wand. На крючке. Am Haken. На окне, у окна. Когда мы говорим, что шторы висят на окне или стол стоит у окна, мы используем одно и то же выражение am Fenster. У двери. An der Tür. На море. Am Meer. На потолке. An der Decke. Позади дома. Hinter dem Haus. Позади компьютера. Hinter dem Computer. Позади дивана. Hinter dem Sofa. За гаражом. Или позади гаража. Hinter der Garage. Позади чемодана. Hinter dem Koffer. Позади замка.
Hinter dem Schloss. Рядом с домом. Neben dem Haus. Рядом с мамой. Neben der Mutter. Рядом с кроватью. Neben dem Bett. Рядом с пальто. Neben dem Mantel. Рядом с компьютером. Neben dem Computer. Рядом с решением. Neben der Rechnung. Рядом с календарем. Neben dem Kalender. Рядом с картой. Neben der Karte. Рядом с телевизором. Neben dem Fernseher. Рядом с дверью. Neben der Tür. Сидеть рядом с кроватью. Neben dem Bett sitzen. Стоять на столе. Auf dem Tisch stehen. Лежать в сумке. In der Tasche liegen. Лежать на полу. Auf dem Fußboden liegen. Стоять на подоконнике. Auf dem Fensterbrett stehen. Висеть рядом с дверью. Neben der Tür hängen. Стоять в вазе. In der Vase stehen. Висеть на потолке. An der Decke hängen. Стоять под зонтиком. Unter dem Regenschirm stehen. Сидеть у стола. Am Tisch sitzen. Сидеть перед телевизором. Vor dem Fernseher sitzen. Стоять в холодильнике.
Im Kühlschrank stehen. Висеть на стене. An der Wand hängen. Лежать в папке. In der Mappe liegen. Стоять перед обеденным столом. Vor dem Esstisch stehen. Лежать под письменным столом. Unter dem Schreibtisch liegen. Стоять между шкафом и кроватью. Zwischen dem Schrank und dem Bett stehen. Сидеть на стуле. Auf dem Stuhl sitzen. Белье лежит в комоде. Die Wäsche liegt in der Kommode. Мы сидим на диване. Wir sitzen auf dem Sofa. Почему ты сидишь за этим столом? Warum sitzt du an diesem Tisch? Она лежит в кровати. Sie liegt im Bett. Машина стоит рядом с домом. Das Auto steht neben dem Haus. Мои бабушка и дедушка живут у моря. Meine Großeltern wohnen am Meer. Моя тетрадь лежит под книгами. Mein Heft liegt unter den Büchern. Полотенце висит на крючке в ванной комнате. Das Handtuch hängt am Haken im Badezimmer. Эльза сидит в машине с братом.
Elsa sitzt im Auto mit dem Bruder. Они сидят на балконе за столом и разговаривают. Sie sitzen auf dem Balkon am Tisch und sprechen. Она стоит у окна и ждет. Sie steht am Fenster und wartet. Мой брат сидит за компьютером и играет. Mein Bruder sitzt am Computer und spielt. Телевизор стоит в моей комнате. Der Fernseher steht in meinem Zimmer. Mein Zimmer, моя комната. Примерное описание комнаты, которая требуется иногда на экзамене. В этом описании часто встречаются предлог плюс существительное. В комнате два окна, окна выходят на сад. Im Zimmer sind zwei Fenster. Die Fenster gehen auf den Garten. Лифт сломан, и мне нужно снова подниматься по лестнице. Der Fahrstuhl ist kaputt und ich muss wieder die Treppe hochgehen. То есть подниматься по лестнице, die Treppe hochgehen. На столе в углу стоит телевизор. Auf dem Tisch in der Ecke steht ein Fernseher. Рядом со столом стоит кресло. Neben dem Tisch steht ein Sessel. У стены стоит диван. An der Wand steht ein Sofa. Перед диваном лежит ковер. Vor dem Sofa liegt ein Teppich. Рядом с диваном стоит торшер.
Neben dem Sofa steht eine Stehlampe. Поставь холодильник в угол. Stell den Kühlschrank in die Ecke. Платяной шкаф стоит в спальне. Der Kleiderschrank steht im Schlafzimmer. Повесь картину над письменным столом. Häng das Bild über den Schreibtisch. Повесь пальто на крючок. Häng den Mantel an den Haken. Куда мы поставим стиральную машину? Wohin stellen wir die Waschmaschine? Я очень доволен своей квартирой. Ich bin mit meiner Wohnung sehr zufrieden. Выражение zufrieden sein, быть довольным чем-либо, употребляется с предлогом mit и плюс дательный падеж. За твоим компьютером. An deinem Computer. За его письменным столом. Имеется в виду сидеть за его письменным столом. An seinem Schreibtisch. An seinem Schreibtisch. В ее платяном шкафу. In ihrem Kleiderschrank. В моем офисе. In meinem Büro. В нашем любимом кафе. In unserem Lieblingscafé. Перед его дверью. Vor seiner Tür. В вашем кабинете. In ihrem Arbeitszimmer. В вашей комнате.
In eurem Zimmer. В моем кресле. In meinem Sessel. Перед его телевизором. Vor seinem Fernseher. На нашей террасе. Auf unserer Terrasse. В вашей лаборатории. In ihrem Labor. В твоей машине. In deinem Auto. В вашем доме. In eurem Haus. В ее саду. In ihrem Garten. В вашем отеле. In eurem Hotel. Рядом с ее мужем. Neben ihrem Mann. В кресле. Im Sessel. В шкафу. Im Schrank. В сумке. In der Tasche. В гостиной. Im Wohnzimmer. В холодильнике. Im Kühlschrank. В университете. In der Uni. Имеется в виду, когда мы используем данный предлог со словом университет, имеется в виду находиться в университете. Если мы учимся в университете, при этом используем глагол studieren, который подразумевает именно учиться в университете, то тогда мы используем предлог an. An der Uni studieren. За границей. Im Ausland. На полке. Im Regal. В кухне. In der Küche. В вазе.
In der Vase. В деревне. Im Dorf. В городе. In der Stadt. В сельской местности. Auf dem Land. На площади. Auf dem Platz. В центре города. Im Stadtzentrum. В больнице. Im Krankenhaus. В магазине. Im Geschäft. На стуле. Auf dem Stuhl. На комоде. Auf der Kommode. На столе. Auf dem Tisch. На подоконнике. Auf dem Fensterbrett. На полу. Auf dem Fußboden.